radio BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Uburusiya bwakajije umurego mu bitero buri mu kugaba kuri Ukraine mu gihe intambara bwashoje kuri iki gihugu igeze ku munsi wayo wa 7. Mu gihe ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikomeje kwamagana Uburusiya kubera iyi ntambara, ibihugu byinshi bikiri mu nzira y'amajyambere ntibyerura ngo byamagane cyangwa se bishyigikire Uburusiya. Turasesengura cyaba kibitera. Turabwira kandi no ku ngaruka z'intambara yo muri Ukraine zatangiye kwigaragaza muri Afrika, aho ibiciro by'ibitoro byamaze kuzamuka mu bihugu bimwe na bimwe. Tuyafitiye n'ikiganiro cy'abagore muri mwese. Ikaze muri amakuru yo kuri uyu wa Gatatu itariki ya 2 z'ukwezi kwa Gatatu. Ayo makuru yose ndetse n'ayandi ku buryo burambuye ni mu kanya. Prudence Ngiyumva amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi muri kano kanya. Ishami rya Loni rishinzwe impunzi ku isi riravuga ko umubare w'abantu bahunga Ukraine kubera intambara umaze kugera ku bakabaka 900. Mu itangazwa ry'imibare yaryo, iri shami ryavuze ko 874 bamaze guhunga. Abarenga 1/2 cyabo bahungiye muri Pologne, abandi baberwa mu bihumbi byinshi bajya mu bihugu bituranye nayo birimo Hongiriya, Romania, Moldova na Slovakia. Inkuru ya Imogen Fox muri yumva mu ijwi rya Yvette Kabatesi. Mu gihe ibitero by'Uburusiya muri Ukraine bigenda bikomera, umubare w'abantu bahunga uriyongera mu buryo bwihuse cyane. Kuri ubu abamaze kwambuka bagera ku 900 mu minsi 6 gusa imirwano imaze. Ishami rya Loni ryita ku mpunzi ritekereza ko umubare ushobora kuza kurenga miliyoni mu gihe cy'amasaha gusa. Na kaga ka muntu katari kitezwe, iryo shami ririho rirohereza amatsinda hamwe n'ibyo gufasha impunzi ndetse no mu bihugu bituranye na Ukraine bicumbikiye abahunze. Uburusiya bwavuze ko bwiteguye gukora igiciro cya 2 cy'ibiganiro n'abahagarariye Ukraine ku wa Gatatu nimugoroba. Bikurikiye ibiganiro bya mbere byabaye muri Belarus hafi y'umupaka wa Ukraine, ariko byananiwe kugira icyo bigeraho. Umuvugizi wa Perezidansi y'Uburusiya The Kremlin, Dmitry Peskov, yavuze ko abahagarariye Uburusiya bahari. Amakuru aravuga ko umujyanama wa Perezida Poutine, Vladimir Medinsky, azongera akaba umuyobozi w'itsinda ry'abajya mu biganiro ku ruhande rw'Uburusiya. Umujyanama wa Perezida wa Ukraine nta kizera afite kuri iyi ntambwe y'ibi biganiro. Yavuze ko Ukraine izaguma ku ruhande ihagazeho. Uburusiya bwabwiye urwego rugenzura ibijyanye n'ingufu z'ubumara bwica cyane ko bufite ubugenzuzi bw'ahantu hatunganyirizwa ingufu z'ubumara bukomeye hafi y'umujyi wo mu majyepfo ya Zaporizhia. International Atomic Energy Agency ivuga ko yijejwe n'Abarusiya ko abakozi bo muri Ukraine bakomeje akazi nk'uko bisanzwe. Ubugenzuzi bwa Ukraine bw'ingufu z'ubumara bwavuze ko buri mu bikorwa byayo byose kandi ko bikomeje. Zaporizhia ifite inkingi 5 z'ingufu z'ubumara bwica muri 15 z'igihugu. Hagati aho, Ubushinwa bwavuze ko buzakomeza umubano wabwo w'ubucuruzi n'Uburusiya nk'uko bisanzwe kandi ko ngo butaziyunga ku bindi bihugu byabufatiye ibihano. Inkuru ya Michael Bristow muri imva mu ijwi rya Victoria Nkunda. Umuyobozi w'urwego rugenzura amabanki mu Bushinwa yavuze ko ibikorwa byo mu rwego rw'ubukungu n'ubucuruzi hagati y'Uburusiya n'Ubushinwa bizakomeza. Yongeye kuvuga ko aho Ubushinwa buhagaze ari uko ibihano byafashwe bidashingiye ku mpamvu z'amategeko kandi ingaruka zabyo ni nkeya. Imyifatire y'Ubushinwa ni ingenzi kubera ko icyo gihugu gifitanye imikoranire ikomeye n'Uburusiya mu rwego rw'ubukungu. Ubushinwa kandi nicyo gihugu cya mbere gitumiza lisansi, gazi n'amakara y'amabuye byo mu Burusiya. Ubushinwa bwanze kwamagana igitero cy'Uburusiya muri Ukraine. Nta nubwo buvuga ko ari igitero. Ariko nanone ntabwo Ubushinwa burashyigikira Uburusiya. Burasaba ko habaho ibiganiro byo gukemura icyo kibazo.
abakinnyi ngororamubiri bo mu Burusiya na Belarusi bazemererwa guhiganwa mu mikino ya Paralympique mu itumba izatangira kuwa gatanu i Beijing, ariko rero bazahiganwa badahagarara ibihugu byabo bakine ku ibendera rya komite ya Paralympique. Itangazo rya komite mpuzamahanga y'imikino Paralympique IPC ryavuze ko aba bakinnyi batazashyirwa ku rutonde rw'abandi mu midari. Icyemezo cyafashwe nyuma y'inama ya IPC yabereye i Beijing kuri uyu wa Gatatu. Komite ya Paralympique yanavuze ko itazategura imikino mu Burusiya cyangwa se muri Belarus kugeza ku itariki itigeze itangazwa. Iperereza ryakozwe kuri ruswa muri Afurika y'Epfo ryasabye ko uwahoze ari perezida Jacob Zuma n'abandi bategetsi bo ku rwego rwo hejuru bakorwaho irindi. Komisiyo y'umucamanza Raymond Zando yasanze ikigo cya Bosasa cyahawe kontaro nyinshi cyane mu gihe cy'ubutegetsi bwa Bwana Zuma cyaratanze ruswa ku bategetsi muri guverinoma ndetse n'abandi bantu bo mu ishyaka riri ku butegetsi rya ANC. Umucamanza Zando yasabye ko irindi perereza rero ryimbitse rikorwa kuri Bwana Zuma ku bireba impano yahawe na Bosasa binyuze mu birori bihebuje yajyanwagamo. Bwana Zuma we avuga ko arenganywa n'icyo yita ibirego bya politike by'abaringa. Jacques, urakoze Prudence Ngi. yombi y'inteko yitwa State of the Union Address yaraye avuze ko Putin ngo intambara yakoze ni intambara yahisemo kandi ari intambara idahwitse. Yavuze ko Amerika yahagaritse indege zose z'Uburusiya gukoresha ikirere cyayo, ikaba rero Amerika yiyongere ku bindi bihugu byinshi by'Uburayi byafashe iki cyemezo. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson kuri uyu wa Gatatu igihe yarari mu nteko ishinga amategeko yongeye gushimangira ko Ubwongereza buzakomeza kotsa igitutu mu bihano by'ubukungu ndetse ko buzafasha Ukraine mu buryo bw'amafaranga n'intwaro ndetse bugatanga n'ibyo byose bukeneye. Ikigo cy'indege cy'Amerika Boeing cyatangaje ko kitazongera gukorana n'indege z'Uburusiya, cyavuze ko kitazongera gutanga udukoresho dusimbura utwangiritse. Icyo kiyongere ku kindi kandi cya Airbus cyo nacyo gikora indege ku mugabane w'Uburayi. Ikigo Apple gikora igikoranabuhanga cyane cyane kuri telefone zimenyerewe zitwa iPhone cyahagaritse gukorana n'Uburusiya, cyavuze ko kitazongera gukorerayo. Hagati aho ngaho kandi mu rwego rw'imikino nk'uko wari umaze kubyumva Jacques ndetse n'abadukurikiye, imikino naho Uburusiya bukomeze gukomatanyirizwa cyane mu mikino Olympique izatangirije ubundi Beijing kuwa gatanu mu Bushinwa. Abakinnyi b'Uburusiya na Belarus ishyigikiye Uburusiya muri iki gitero ntabwo bazemerwa gukina
bahigiye igihugu cyabo. Hanyuma hari abavuga ko Uburusiya ngo bushobora kuba bwitegura kuba bwashyiraho umutegetsi mushya. Ibyo byo bimeze gute? Nibyo koko nk'uko bivugwa n'ishami rya BBC rikurikira hafi isakara ndetse n'itangazwa ry'amakuru ahantu hatandukanye ku isi, BBC Monitoring iravuga ko Uburusiya bushaka gutangazwa aho ari perezida wa Ukraine Viktor Yanukovych wahiritswe ku butegetsi mu gihe cy'imyigaragambyo yamaganaga guverinoma mu gihe cya 2013 na 2014 akaza nka perezida mushya. Ni umuperezida ushyigikiye Uburusiya cyane, uri no ku ruhande akaba ari nacyo cyatumye ahirikwa ku butegetsi n'abaturage. Ni amakuru rero atangazwa n'ikinyamakuru cyo muri Ukraine ndetse kikanavuga ibyavuzwe n'inzego z'iperereza za Ukraine. Ntibiratangazwa ku mugaragaro ariko ni ibikomeje kuvugwa. Hanyuma hagati aho ngaho Yanukovych we akaba ari Minsk, akaba yarahungiye mu Burusiya mu 2014. Rero no gushyiraho umutegetsi mushya muri Ukraine ntabwo ari mu Burusiya. Hagati aho abahunga ari benshi mu gihugu barakomeje guhunga, ariko hari n'umubare w'abantu benshi bamaze gutangazwa ko bishwe. Nibyo abategetsi ba Ukraine batangaje ko abasivile barenga 2,000 bamaze kwicwa muri iyi ntambara imaze icyumweru yashojwe n'Uburusiya muri Ukraine. Hakaba rero hari n'imibare y'abantu benshi cyane barimo bahunga, hakaba n'abakomeje guhunga indi miji itandukanye. Uyu munsi biragenda bigaragara ko Uburusiya bukomeje kotsa igitutu abategetsi ba Ukraine ndetse n'igisirikare kubera ko kigenda gifata imiji ikomeye kandi ndetse kikarasa inzu zitandukanye bavuga ko zirimo n'abasivili. Inzego z'ubutabazi rero bw'igitaraganya zikanavuga ko Uburusiya ngo bwashwanyaguje ibikorwa remezo by'ahantu hakorerwa ubwikorezi, amazu atuwemo ndetse n'abantu ndetse n'ibitaro. Hagati aho ngaho jatse ngarukitse inyuma gatoya ibi bihano bigenda bifatirwa Uburusiya. Umuvugizi wa perezidansi y'Uburusiya Peskov akaba amaze mu kanya kwemera ko ngo birimo bigenda bishigisha Uburusiya. Urakoze Prudence Njyumva. Mu gihe rero intambara yo muri Ukraine igeze ku munsi wayo wa 7, ingaruka zayo zamaze gutangura kwigaragaza muri Afrika, ho ibitoro byamaze kuduga ibiciro mu bihugu bimwe na bimwe. Uburusiya na Ukraine bikaba biri mu bihugu bishora ibitoro na gaze nyinshi. Hakaba hari ubwoba ko uruhererekane rwabyo ruzohungabana kubera iyo ntambara. Ibiciro byitezwe kuduga kandi cyane ku mukate mu bihugu nka Misiri bigurira ingano nyinshi muri ibyo bihugu. Ni inkuru mugezwaho na Prime ndi ku magenge. Naye ibihugu vyimbura ibitoro vyinshi ejo byafashe ingingo yo gusohora miliyoni 60 z'utugunguru twa baril bikuye mu bubiko bwabyo bw'intega bizoza kugira bigabanye ubwoba bw'uko ibitoro bigiye gukena. Ibiciro vyavyo vyagumye biduga, akagunguru baril kakaba kashitse ku madolari 110 kuri uyu wa gatatu. Mu bihugu vya Afrika ibiciro vy'ibitoro bimaze kuduga ni muri Zambia na Sierra Leone, mu gihe muri Namibia igiciro gishasha cyari kitezwe kumenyekana uyu munsi. Afrika y'Epfo naho nyene igiciro citezwe kuduga. Muri ivyo bihugu muri rusange igiciro congerwa ko hagati y'190 n'ayarenga 340 uharuye mu mafaranga y'u Burundi. Muri Ghana citezwe kuduga gushika ku rugero rwa 4.6%. Leta ya Tanzania yo yemeye guheba amwe mu mafaranga yahora itoza ku gitoro kugira ntikiduge igiciro ku muguzi. Hagati aho ibiciro vy'indya byari bisanzwe vyagumye biduga ku isi mu mwaka uheze kubera ihererekanywa ryavyo ryahungabanijwe na Covid. Ubu vyitezwe kurushiriza kuduga kubera iyo ntambara ya Ukraine. Ico gihugu hamwe n'Uburusiya biri mu vyashora cane ingano n'amavuta y'amahoke canke tournesol. Nka Misiri yo 50% y'ingano yakoresha zaba mu Burusiya. Ukraine nayo igashora muri ico gihugu 30% y'intete cakenera, kandi mukate ni indya ngenderwako mu Misiri. Muri Kenya ho abarimyi bicaye bahagaritswe umutima n'inzira yo gushika mu Burusiya bwaze bugira 5 mu bihugu bigura cane icayi ca Kenya. Amakompanyi atwara ibintu ya Maersk na CGM yamaze kumenyesha ko hagaritse kujana ibintu mu Burusiya na Ukraine kubera imvo z'umutekano. Umukuru w'ishirahamwe ry'abadandaza icayi muri Kenya Edward Mutibu abona ko abarondera icayi ca Kenya bagiye kugabanuka, gutyo haba igihombo n'ubwo urugero utaramenyekana neza. Tukiri kuri iyo ntambara yo muri Ukraine, mu gihe abanya-Ukraine n'abanyamahanga bahunga imirwano, ambasade y'u Burundi mu Burusiya yasohoye itangazo rihamagarira abarundi bashobora kuba bari muri Ukraine kwigaragaza kugira ngo bashobore gutabarwa. Navuganye n'uhagarariye u Burundi mu Burusiya Edouard Bizimana, ntangira mubaza umubare w'abarundi bari muri Ukraine. Mu bisanzwe abarundi benshi babayo, abariyo nabagiye kwigayo kera bagaca bagumayo, hari n'abandi bagiyeyo vuba mugabo ni bake cyane kubera bagendayo ku buryo bwabo ata bintu by'amaburse ya leta biriyo. Abagenda ni bake cyane kuko n'abagenda baba bagiye kwirihira amashure,
hari abo tumaze kumva bamaze kuvayo, hari babiri bashitse muri Polonye, uwundi yariko aragerageza kuvayo kuva ejo yarashoboye gusohoka. Mugabo rero icatangaje nuko bashitse muri Polonye baciye bashira mu mamodoka y'abantu benshi, baca babwira yuko babatwaye gushika Berlin mu Budagi. Ntibababwiye igituma babatwaye hariya, mugabo ngira ngo nukubera Polonye yoba yarengewe, ibindi bihugu bikavuga biti reka tubafashe kwaki. Hari n'abandi bakiriyo rero nabo nyene ngira bariko baragerageza nyene bosohoka, mugabo bobo nta yandi makuru yabo turaronka, turiko turagerageza kuyarondera. None hari igitigiri mufite cy'abari muri Ukraine? Nta gitigiri dufise no kubera izo mvo navuze ntibiyandikisha muri ambasade mu bisanzwe iraba Ukraine ni ambasade y'u Burundi muri Turkiya Ankara. Kubera hano ntibikunda yuko uri ngaha mu Moscou aserukira igihugu ciwe muri Ukraine. Byo rero byavuye ku ngorane zabaye kuva kera. Rero mugabo kubera hano ariko twahora tubaraba kera, benshi bitura twebwe bigusumba. Amakuru tuyaha ambasade yacu iri Ankara. Hanyuma usibye abo bamaze kwinjira muri Polonye, hari nabo twumvise ngo bashobora kuba bari mu bindi bihugu bituranye na Ukraine. Ego hari uwasohotse ava muri Ukraine agenda muri Slovakia. Hari rero n'abandi bari basanzwe biga muri Lithuania. Twarasohoye message meze nk'itangazo tubabwira yuko abantu bose bari muri ivyo bihugu bo kwiyandikisha muri ambasade hano, tukaba tubafite amazina, bariko barabikora. Ngira ngo mu minsi tuzoronka urutonde rw'abarundi bose boba bari muri ivyo bihugu. Mugabo abo kugeza ubu bo nta kibazo bafise, abafite ikibazo nabo bari muri Ukraine batarashobora kuvayo. None hari uburyo izo zambasade harimo n'iyanyu zibafasha wenda bakeneye nk'uburyo bwo gusohoka mu gihugu? Ivyo turiko turavugana hamwe n'abadutwara i Burundi, guverinoma. Ntihagira uwo bisavye ati nkeneye gutaha canke ngira ngo nk'utundi dufashanyo duto, nibaza ko bizokunda kubera Burundi n'abambasade bose turagerageza kugira ngo tugerageze gufasha abo barundi bene wacu baba bafise ibibazo. Ambassadeur Edouard Bizimana, mukomeje kumva BBC Gahuzamiryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari mu Rwanda no mu Burundi muradukurikira kuri short waves, naho habari kuri internet murakurikira ano makuru kuri Facebook live. BBC Gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Turaguma ku kibazo cya Ukraine. Kubera iyi ntambara, ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikomeje kwamagana perezida w'Uburusiya Vladimir Poutine na leta ye. Ibihugu byafatiye Uburusiya ibihano byo mu rwego rw'ubukungu kandi bikomeje gutera inkunga ya gisirikare mu bijyanye n'ibikoresho igihugu cya Ukraine. Hagati aho, ibihugu byinshi bikiri mu nzira y'amajyambere hirya no hino ku isi ntabwo byerura ngo byamagane cyangwa se bishyigikira ku mugaragaro iyi ntambara. Ni ukubera iki? Ni ikibazo nabashije Joseph Sebarenzi, impuguke mu bibazo by'imibano n'amahanga, asanzwe aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngira ngo biterwa n'impamvu zinyuranye. Impamvu ya mbere ngira ngo nuko biriya n'ibihugu bitoya by'intege nkeya, ku buryo byanga kugira uruhande byabogamiramo, kuko ntibizi ukuntu iyo ntambara izarangira. Ntibishaka kwiteranya n'Uburusiya kandi nanone ntibishaka kwiteranya n'ibihugu by'i Burayi na Amerika na Canada, nko gushaka kubagarira zombi. Ikindi nanone ngira ngo kibibatera nuko Ukraine ni igihugu kiri kure ya Afurika, ni igihugu kiri kure ya mbega ya Amerika y'Amajyepfo, ku buryo burya iyo ibibazo biba ahantu hahakure ntabwo byitaho nk'uko abaturanye n'aho hantu babyitaho. Urabona Ukraine ahiri mu burengerazuba bwayo niho hari ibihugu by'u Burayi bihanganye n'Uburusiya, mu burasirazuba niho hari nyine Uburusiya, ku buryo rero abo icyo kibazo kirabareba rwose. Kuri ibyo bihugu by'u Burayi byo kuko bihuriye na Amerika na Canada muri uriya muryango bita NATO, nabyo rero byiyongeraho. Ariko urumva ko ibyo bihugu bituriye ku karere ka Ukraine, ni ibibazo bibareba, mu gihe biriya bihugu bindi byo ari ahantu hakure, mu by'ukuri ibyo bibazo bitabareba neza. Mu gushaka gushimisha impande zombi, nko ku ruhande rwa Afurika, navuga nka Mali, byagiye ahagaragara bishyigikira Uburusiya. Ariko se Afurika ni uko badashaka kujya ku mugaragaro, ubundi aho ihagaze harazwe? Ubundi Afurika ifite inyungu nyinshi ku bihugu by'i Burayi kuruta uko zifite ku Burusiya. Ngira ngo nayo mpamvu nyine wabonye ko muri Afurika
uretse iyo Mali uvuga na Republique Centrafricaine nayo aho Uburusiya buri rwose bufasha buriya butegetsi buri muri ibyo bihugu byombi, ahandi hose muri Afurika baricecekeye cyangwa se bagihagaragara bamagana kuriya gusagarira Ukraine. Ibyo ngira ngo wanabibona mu by'ukuri ko igihugu cya Afurika kiri mu muryango w'abibumbye muri iriya Security Council, igihugu kirimo ni Kenya, kandi Kenya ku mugaragaro yamaganye Uburusiya. Hari ibindi bihugu bibiri bya Afurika biri muri uriya muryango ushinzwe umutekano wa Nations Unies, ariko byose birimo ku buryo budahoraho. Ibyo bihugu byombi bindi ni Gabon na Ghana. Ibyo nabyo byamaganye Uburusiya. Mu by'ukuri wavuga ko nubwo Afurika iri kure itagiye ku mugaragaro cyane, ariko ababahagarariye muri uriya muryango mpuzamahanga bo bagiye ahagaragara barabyamagana, ku buryo wavuga ko muri rusange wavuga yuko Afurika iri ku ruhande rw'Iburayi kuruta uko iri ku ruhande rw'Uburusiya. Joseph Sebarenzi mukomeje kumva BBC Gahuzamiryango. Buno noneho n'umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino mugezweho na Yves Bucyana. Amakuru y'imikino nyahere mu Bwongereza. Imikino y'igikombe cya FA irakomeza uyu munsi mu ijoro. Ikipe ya Luton yo mu cyiciro cya kabiri irakina n'ikipe ya Chelsea. Southampton ikine na West Ham, naho ikipe ya Liverpool yakire Norwich. Ni mu gihe ikipe ya Middlesbrough yaraye isezereye Tottenham ihitsinze igitego 1-0 cyinjiye mu minota y'inyongera. Middlesbrough ikomeje gutangaza benshi isezerera amakipe y'ibihangange mbere yuko isezera Tottenham yabanje gusezerera ikipe ya Arsenal, nyuma ikurikizaho Manchester United. Mu yindi mikino yarayibaye, Crystal Palace yaraye isezereye Stoke City itsinze ibitego 2-1, naho Peterborough itsindwa na Manchester City ibitego 2-0. No mukino myugariro wa Manchester City ukomoka muri Ukraine Oleksandr Zinchenko yahawe igitambaro cya kapiteni mu gihe intambara ikomeje mu gihugu cye. Usanzwe ari kapiteni wa Manchester City Fernandinho wasinyiye ikipe avuye mu ikipe ya Shakhtar Donetsk yo mu gihugu cya Ukraine yabanje kugirwa kapiteni, ariko igitambaro agihereza Zinchenko mu rwego rwo kwifatanya nawe no kumushyigikira. Ahandi ku mugabane w'Uburayi, mu gihugu cy'Ubutaliyani, ikipe ya AC Milan na Inter Milan barayibanganyije 0-0 mu mukino wa mbere wa kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'Ubutaliyani Coppa Italia. Mbere y'uyu mukino hari ubutumwa bwa Andrei Shevchenko, rutahizamu w'umunya-Ukraine wamamaye cyane mu ikipe ya AC Milan. Ubutumwa bwahitishijwe ku kibaho kinini cyo ku kibuga cya San Siro. Shevchenko asaba ko intambara ihagarara. Yagize ati, nshuti z'Abataliyani, nyamuneka murangurura amajwi yanyu yumvikane neza. Abanya-Ukraine bashaka amahoro kuko amahoro adafite imipaka. Muri iri joro undi mukino urahuza ikipe ya Juventus n'ikipe ya Fiorentina. Urakoze Yves Bucyana kuri aya makuru y'imikino. Mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye Cedric ngwino hano. Bivuga ngo nayanjye. Ko Cedric bite byawe? Ni byiza papa. Ni byiza utigeze uza kwiga nyuma ya saa sita? Sinize gute se kandi ndi hano ku ishuri. Amasomo abiri mwiga ntayo wize. Kuko ugeze hano nahanga kanaciye mu idirishya. Inde waciye mu idirishya? Ube Cedric. Ni 12:45 kuri BBC. Uno noneho n'umwanya w'ikiganiro cy'abagore mwateguriwe kandi mugezwaho na Yvette Kabatesi. Aha turi ni mu kigo Ubudasa World Paints giherereye mu Kiyovu mu mujyi wa Kigali. Iki kigo gikora ibijyanye no gusiga amazu amarangi ndetse no kurimbisha inkuta ibishushanyo by'amarangi, cyashinzwe na Delphine Umugwiza wase. Aratubwira ku bijyanye n'uwo murimo we utazwi cyane mu Rwanda. Muraho Delphine. Muraho neza. Ikaze mu Budasa World Paints. Mu by'ukuri dusiga amazu amarangi imbere hanze, hanyuma tukagira umwihariko ku bigendanye
no kuvura no kurinda indwara cyangwa se uburwayi twakwita imidite ku nkuta z'amazu. Hanyuma y'ibyo tukaba dufite ubuhanga cyane bwo gukora ibigendanye n'ibishushanyo cyangwa se design ku nkuta. Ahangaha nk'uko mwabibonye ni galeri, aha niho dushyira exposition za bimwe dukora ku maors nk'uko mubibona. Iyo umukiriya atugannye akavuga ati nifuza design runaka, mbere yo kwishyira ahantu yifuza ko tuyishyira yaba kuri plafond ku gikuta, tubanza tukamukorera sample nk'igishushanyo mbonera, yakishima abona ko ibyo yifuzaga ari byo abonye, noneho tukabishyira ku gikuta. Ndabona mukora ibishushanyo bitandukanye, mwebwe mushushanya ibyitwa ngo iki? Izi ngizi nk'uko mubibona ni ama 3D image, ibishushanyo cyangwa se ubuhanzi busohoka. Nk'uko nakweretse iyi ngiyi urabona imeze nk'umusozi usohoka ku buryo ushaka kubikoraho ukabyumva. Ni ukuvuga ngo ni inkuta izo arizo zose, ni amazu yo kubamwo, bimeze biti? Dushobora kubikora ku nkuta z'amazu, dushobora kubikora hejuru ku gisenge cyangwa kuri plafond, dushobora kubikora ku mashambre, dushobora kubikora hasi kuri sima cyangwa ku makaro, aho umukiriya wese yifuza yo kubona igishushanyo gisohoka. Ubwo urumva ko aho ariho hose twabihakorera. Nyuma yo kutwereka ahashushanyiriza ibyo akorera abakiriya, Delphine yatujyanye kuri imwe mu nzu ariho akora ibyo bishushanyo. Tubiseguyeho ku majwi atumvikana neza, twari mu nzu nini itararangiza kubakwa. Iki rero iki ni cyo mugiye gukora hejuru kuri plafond? Ubu ngubu ino design nkweretse tuyita sky. Urabona ni nk'iriya twashyize kuri iriya plafond, iriya nitwe twayikoze. Ubuse hari ahantu hejuru naho murahagera? Turahagera, dufite inzego tururira. Ku minsi ya mbere byarabaga kizungerera, ariko umwari n'umutegarugori turashoboye, dufite amaguru, dufite amaboko, dufite ubwenge, dufite na bamwe b'abagabo dufatanya, ariko byose twabikora. Muri abo bakozi Delphine avuga harimo n'abagabo, aba ni bamwe muri bo. Bwa mbere byarantonze, urumva kugira ngo uvuge ngo abadamu n'ababosi bawe bakakujyana mu by'ukuri ntabwo uhita wiyakira. Niyo mpamvu naje ndabasura, ndabaturikanye gukoresha ndebe, ariko naraje barangendeza bitewe na tekinoloji nasanze bakoresha. Usanga abantu bakubwira ko kampani y'abadamu imeze iti, ariko nkatwe dukorana nabo usanga ari abantu bazi ibyo bakora. Nk'umugore aragenda agapatana inzu tukayikora ikagaragara neza, ugasanga hari n'ibindi by'umwihariko byagiyemo namwe mwagiye mwirebera rimwe na rimwe bitagaragara henshi. Delphine umugwiza wa se akorana na mugenzi we Ariette Nishimwe, aratubwira uko batangiye umurimo wo gushushanya ku nkuta. Ni igitekerezo cyatujemo, ibi dukora by'ubugeni dushingiye ku marange, ni ibintu twakunze tukiri abana, tuba inshuti, turabiganira, tugiye igitekerezo cyo kubikora tukabisangiza n'abandi. Twese turabikora, twarabyize, no mu kazi tuba turi kumwe. Icyo gitekerezo rero cyo kugira ngo muze mukore ibintu bijyanye n'amarangi tumenyereye mu bagabo cyaje gute? Ni ibintu bitangaje kuko n'ubundi twari dusanzwe dufite ibindi dukora bidafite aho bihuriye n'ibi. Ibi ngibi twabikoze kuko ari ibintu dukunda, ntabwo ari wo mwuga twize. Mugenzi wawe Delphine akomojeho ko mwiza ibindi, ubanza ngo warize n'ubuganga? Kwa muganga mba ngiye kwinjira cyane mu buzima bw'abantu, mbavura bababaye, mbona abantu barushye bakeneye kumbona nishimye kugira ngo mbafashe. Hanyuma ibyo byose ahanini usanga utagize ikikuruhura ku ruhande ukunze, ushobora guhura n'ikibazo cya depression cyangwa ikindi kibazo cya stress, kubera ko uba unaniwe nyine, bahuye n'abantu benshi bababaye. Hanyuma rero mu kuruhuka kwanjye, iyo ntashye cyangwa se mbonye akanya nkaza nkakora design, umukiriya akishima ati iki kintu nkoreye ni cyiza, mpita nduhuka mu mutwe, ejo nasubira kwa muganga numva ndishimye cyane, nkavura abantu numva naruhutse. Uyu murimo wo gushushanya ku nkuta ntumenyerewe cyane ku bagore. Aba bategarugori bavuga ko bituma hari ingorane bahura nazo. Ingorane duhura nazo, icyambere ni imyumvire. Umuntu mugahurira ku isoko ry'umurimo akabanza gushidikanya, ese uyu muntu arashoboye? Ariko iyo aguhaye akazi ahita abona ko nta tandukaniro rihari ku byo ukora no ku mudamu, kuko ibyo dukora ni imirimo y'isuku. Isuku rero n'umusanzwe umwari n'umutegarugori agira isuku.
ni imbogamizi rero urumva hari igihe abantu baba batabyumva ariko iyo akwizeye arabibona yuko nawe ushoboye. Delphine umugwiza wa se ushushanya imitako ku mazu ni naha rero dusoreje muramukeho. Rakoze Yvette Kabatesi niwe rero ushoje ikiganiro cyacu cyo kuri uyu wa gatatu gusa mu gusezera na biseguraho mu makuru twagejejeho imikino twabwiye ko Arsenal ari imwe mu makipe yasezerewe n'ikipe ya Middlesbrough mu gikombe cya FA hano mu Bwongereza. Ntabwo Arsenal igeze isezererwa na Middlesbrough ahubwo Arsenal yavanywe na Nottingham Forest hari mu kwezi kwa mbere. Mwakoze rero guhitamo BBC Gahuzamiryango n'amakuru yahagarariwe na Mark niyo nkuru. Andi makuru yacu arakomeje ku rubuga rwacu rwa internet ni bbcgahuza.com. Muramukeho.